Mbo sisi yetu ni team Satura. Team Satu. Team Satura. Yeah. Team Satura. Oyo, niyo hiyo. Ndo jina yetu sisi. Yes, bakunzi ba Kiyago Media Tv turiko turarangiza, murabona uko burira. Twabonye umusore yambaye neza, akaba yiyemereye neza yuko imbabazi ibaha kanoti keza. Murabona aranaberewe, ahejeje gukura umwambaro ariko yari yambaye ariko arakina ariko aratamba uyo muziki bako barategura iyo ndirimbo kugira ngo bazoyikorera amasanamu y'igitangaza, amasanamu akomeye cyane aryoheye cyane. Twabonye igikoresho ngacha go kirakora apare ko hari nandi makamera yarari ngaha udushoboye kuronka nguyu afise icuma ca kano hano yari karafata amashoot akara shootinga ukuntu imisore yari kiragira ama acrobacy cyangwa kiragira ubugenegene butandukanye. Ngira ko ndanamubaza mwavyumvise neza, washoboye kutubwira yuko brasserie ishawayi inatumika na nyinyi. Brasserie irashobora kubatumako bakagenda kuyitambira cyangwa ayandi ma industry atandukanye, ibindi bikorwa bikomakomeye cyangwa ibindi bigo bikomakomeye byo mu gihugu cy'u Burundi bishobora kumenyekanisha ibikorwa byayo. Barashobora kubahamagara hamba bakagenda kugira ama acrobacy bagatamba indirimbo zitandukanye, bigatuma abantu bahurumbira ubwo ruganda cyangwa ico kindi cyose cyo bagikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Muravimana ko bari mu misore yitanga kugira ngo tuguma twerekana ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi tutareza amaboko. Reka dushobora kumubaza uwo mukameraman yarari ngaha, dushobora kubaza ko turani ikicuma kirazimvye cyane, mbega ikicuma cyo bacaguzwe na imbabazi? Oya, ni mu mugwi wacu nyene kwitanga tu twebwe nka groupe. Ego mugabe biragaragara neza wavuze yuko Sadbi abahemba neza, bigaragara ko amafaranga mukura hariya nimba ari brasserie batumyeko, nimba ari connect leo yo batumako no musi mukagenda gutaba ko turaturengana tukabona nko kuri smart muriko muratamba, tukarengana nko kuri connect leo tukabona muriko murahatambira. Bega connect leo niba yabahamagaye cyangwa smart kaba yabahamagaye cyangwa urundi ruganda gose ko bahamagaye, rurabahereza akantu uko biri kose? Ya baraduha akantu nyene kumutse kameze neza nyene gatagase, kuko nakazi turagashoboye. Sahari hose tugenda tari company nyene ivuga ati abantu barashoboye bakaduha amafaranga nkayo tuba dushaka nyene uko tugishaka nyene kwiteza imbere. Ya Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV, reka tubazi umukameraman gatonya turangiza. Bega kameraman mwoba mwitwa nde bashobora kuba bataza akazina kanyu ku buryo ne babona n'amasanamu mwakoze muri challenge y'indirimbo bazoshobora no kubarondera bashaka kugira ivyo bakora naho kugira ngo mukorane nabo, kuko twumvise neza yuko Sadbi mutari mbohe ya Sadbi ariko mukorana na imbabazi nkuko mukorana n'ibindi bintu byose bishoboka, izindi nganda zose zikorera mu gihugu cy'u Burundi. Bega mwoba mwitwa bande, mwoba mukorera he abo batazi aho mukorera kugira nibabona amasanamu asa neza bazoshobore kubarondera mukorane nabo cyangwa abandi baririmbye cyangwa abandi bashobora gukora amadanse? Okay, mu mazina yanje nitwa Masadi, batazira Brinko Masadi. So nkabankorera mu Kamenge quartier Mirango 1. Voilà. Yes, muravyumva hakorera mukazobona amasanamu y'izi challenge indirimbo ya Sadbi. Muzomenye umuntu yatanguye kwanza kugira kantu karyoshe kaba ba danceur na cyane twavuze kuri kote yaba ba danceur bariko baratamba muri imbabazi. Reka tubashimire Sadi musu bashobora kubakenera handi hantu murashobora kubitaba mugakorana nabo. Ego vraiment birakunda. N'abandi ba danceur bose bashikene gushira kugaragaza indoto zabo cyangwa kugaragaza amatano yabo, barashobora kubarondera mugashobora kubakorera amasanamu meza. Ego bivanye na budget yabo boba bafise. Ego. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV, reka dushimire runo gwaruka ruko rurakura amaboko mu muzu bakora ibishoboka byose, bakora tugenegana dutandukanye bagashora kwibeshaho kugira ngo nirundi gwaruka gose ruko rurarera amaboko mu gihugu cy'u Burundi bashobora kuhagurukira rimwe biyungunganye. Ni bwa bumwe muri kumwe na Chris Miguel kuri micro. Nilikuwa nimesahata kama ni wewe. Nilikuwa niko kazini pale mole ya muda. Yani hivi tunamaliza kazi na busy mtu
awe iko fresh. Awake. Yeah. Pite mwatoto. Ajifunge kabisa. Yeah. Ya kifupi cha maneno unaitwa nani? Ya mimi jina langu Faston. Faston, tunaona kwa hii timu yenu kabla ya kwenda kwenye Empire Avenue ilikuwa ina jina gani? Ya sisi ilikuwa ni W Star. Sababu tuliwahi kusikia ma Black Snake miaka iliyopita, ma Black Snake sijui ma King Snake sijui zingine za miporomoko tofauti, yani hii yenu sasa inaitwaje? Sisi yetu ni Team Satura. Team Satu. Team Satura. Yeah. Team Satura. Oyo ni hiyo ndo jina yetu sisi. Mwa huyo muda ndo jina yetu kwa sisi, yani sisi ni wadansa wa Sadbi kama bosi wetu. Kama bosi wenu. Lakini kwa hii timu inaonekana, nimetaka kuuliza, yani wenyewe wanaishimamia kabla Sadbi hajawachukua. Kuna mtu anaanza kuwa anasema mimi, sababu watu wakishafanya timu panapaswa kuwa mtu mmoja wanasema huyu si ndo tunakubali, anaanza katoka kaongea kama kuna mikataba kama kuna nini kitu kama hiki. Ya yupo ndo mimi hapa. Ndo wewe. Sasa mbona tunaona umevaa suti ya bei sana afu umewaka sana mwanangu? Inaonekana kuna kitu hapa. Ya ila tunazipata na tunafanya kazi yetu fresh na pesa tunazo kabisa, tunaziona tunazipata. Tumeona chuma hapa, tumeona kamera professional hapa ilikuwa kina washoot, yani inaonekana tena ile kamera tukiangalia kutoka Empire Avenue inaonekana na mwe kipande chenu, yani kivyenu mmejipanga kabisa, yani mko timu ya dance kabisa, mmejipanga kwa kila kitu yani. Ya unaona mtu inabidi kama ungali mdogo inabidi unaenda unajifunga unaenda unajiweka, yani ile ni kazi yetu sisi wenyewe, tulitoa muziki ni kama group nzima sasa, yani kile ni chuma chetu. Yeah. Hata tukushukuru kwa kifupi cha maneno, mnasikia kama huyu ndo mwenye yuko pamoja na hii timu, lakini wako Team Satura. Watu wanaanza kuwa wanataka chochote kuuliza swali, wanaanza kuingia kwenye Empire Avenue wakajua habari maalum kutoka kwenye hii timu. Ya kabisa hiyo. Kiuliza hiyo unapata jibu issue. Sasa mbona unaona unafanana na msanii? Mimi naona tu ungeingia tu na wewe ukachana pale, ukachana kwenye Empire pale. Unaona umewaka mwanangu, afu na muonekano mwa hivi wa msanii fulani yani. Hataweza, ni mzee wetu anatuweka sana, anatupiga hela kabisa mpaka si pekee tunanata. Yeah. Yani Sadbi penyewe yupo, unasikia kama anatoa kitu mzee Sadbi, yani hapa Sadbi wanatoa kwa namjua hapo awali wenda walikuwa wanamdharau, lakini Sadbi kwa anafanya mambo mazuri sana katika inchi. Kwa nyimbo nyali aliyotoa inaitwa Sidibe, tumesikia masauti ya mwenye alikuwa rais wa inchi Domisie Daize. Sasa tulisikia ndani sauti zake ndani ile nyimbo, ilikuwaje ili mpaka Sadbi anafika kwa kiwango anatoa muziki unaitwa Sidibe. Ule mtu alisema Sidibe, tumesikia kwamba ni ule alikuwa rais. Ya, unajua mtu ambaye kama anasikika ndani ya nchi, yani anasemeka sana, inabidi hata wale watu wakubwa wanamsema. Akishamsema sasa inabidi msanii kama kawaida yake inabidi abanie ule muda. Ya, anatoa muziki pale ndio muziki wenyewe tulikuwa tuko nao kazi. Tunasema acha tukafanye kazi ya hiyo muziki. Ya, tunaona hizi chenu unavaa, tumeona muziki wa Diamond sijui sasa, lakini Sadbi penyewe yupo sasa. Kivipi huyu? Tunaona amevaa cheni hapa, Diamond alikuwa anaivaa sijui, yani pesa zipo hapo yani sio ndo, inaonekana kwamba hii timu yenu imeshimama imara. Watu wakitaka kuwatafuta kama leo kampuni yoyote, unaona tunaona kama hizi kampuni za brasserie au zingine kampuni za communication hapa katika nchi zinaanza zikawatafuta ili muweze kwenda kwenye stage muonekanishe business zao. Wakiwahitaji inaweza kuaje? Watakutafuta wewe kama mkubwa wa timu au watafuta mwenye lebo? Ya, wanapaswa watafute sisi wenye timu sisi. Ya. Sababu nyinyi wenye timu afu na mwenye mnaongea na lebo. Tunaongea na lebo kabisa. Afu mwa muda tuko na kazi ya brasserie. Yani wa brasserie walitafutaga. Yani hata hivi bado tu siku kidogo tunaanza tena kazi. Tukua tunafanya kazi. Ili kazi ilishimama sababu ya tatizo fulani za watu wenyewe wanajua vitu ya corona. Yani hivi tunataka turudie kwenye kazi. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV muruva kona gaswahili tuguma twahonyojemwo twagiye mu kibanza aho twasanze aba danceur bo muri Empire Avenue
bashigikiwe n'umuririmbyi ariko asanzwe ariko arakora ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yitwa Satbi. Mugabo mwavyumvise ko ari indirimbo bariko barakorera challenge cyangwa bariko barashobora gukorera ikindi kintu kiza gisa neza kiryohora iyo ndirimbo. Mu gihe ico kiganiro cyari cyakozwe n'abamenyesha makuru bashoboye gutemberera uwahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Ndayizeye Domitiano Ndayizeye, barashora mu cubahiro ciwe baramubaza ati mbega mu baririmbyi b'abarundi harabo buzi mu kino gihe bashobora kumubaza ati mbega Satbi umuzi ataratwenga cyane. Mwumvise mwo n'amajwi yiwe muri iyo ndirimbo avuga Sidibe ariho hashobora kuboneka inspiration. Satbi bashobora gukora indirimbo yitwa Sidibe. Ubu n'abana bose n'abakuze mu ntara za ruguru no hanze no mu gihugu cy'u Burundi baguma baririmba Sidibe 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 Sidibe. Iyo ndirimbo muzoyumva bariko barayitegurira cyane aba danceur batandukanye kugira ngo bazoshobore gukora ibikora inka mu masanama zo baryohoye cyane. Tuguma twerekana ishusho yacu y'igihugu cyacu cy'u Burundi neza ni drapo y'igihugu cyacu, ibendera ryacu riguma ribenga hejuru, riguma ryerekanwa mu makungu ko ari bwa bumwe. Mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone, amakuri cameraman mwari kumwe na Nisai. Ni Kiyago Media TV, ni mwibagira kugira subscribe cyangwa sabone no gushora gupartage amakuru yose aca kuri no mbonesha kure ya Kiyago Media TV. Barundi kazi ni bwa bumwe, murakagira muba mwubahwe. Mwari kumwe na Kiyago Media TV. Ciao.